Luar Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabari kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Arun gi Khynnah ke bidang red kerta ke bidang hapo kakak prasnem ke Pynïap iwe Samla bidang kakak Knieh nem kerta tang na kadau bagi Kwah ban kini ke iPhone jong u na ke benta bikin yo da ke phone ke bakam Shai ke kamera bikin Shna reels ki arun gi Khynnah kelas lia eu pedot jong to Samla ba ke lintem de umau na kli jong u bro arun menta ke syakem u Samla bela syak Pynïap u de bela tip kerteng ke u shadap u bena Bengaluru bat kani gajing ja gelaja hakapor bo udang thmu banit pha chnong la jong shoga gwar namar bagaran gajing tho shong kurim jong kunyi jong u kani gajing ja gelaja baraj district jong jilla Uttar Pradesh ushada belajar ngai nduk khat puai trik ujiliu ndri kham hadin lap ya kamet yap jong u na kuwe ka muri bat lalap bola shot padan hadin gajing toket ke babania ki pulet ke lakyam ki arun ki Khynnah ki brang khat saw bat khat ros nem karta hakapor bagi pulet ki toket kini ki arun ki Khynnah ki lapla bagi Pynïap maki namar bagi Kwah ban kini yak mobile phone jang u ki pulet lalap yang ka iPhone bat deka tari ke bagi ki Khynnah ki lapendon kam bat dio mauid bagi lentem na kli jang u ki pulet la register case persha ki sangut ki brio bakin thop ya ki bayi ngesem jong ki Khynnah namar bagi persyang ban bure yaki bala pengat daki hai kendon a jong BNS lalap bagi bahaying ngesem ki phat karat na yeng ban pindri yakini ki Khynnah bat uwe na ki bahaying bulet buri ru ya kata katari From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.